Когда поехала, меня прямо как восхитило то, что стоит большой-большой камень, и на ней растет сосна. Да вы что? Да. Этой сосне более 200-300 лет. Ну, это небольшого роста, ну, вот так. И я так обрадовалась и говорю: мама, кара. Ташта тимас терекни, эшерге болса керекли. Такое я изречение сделала. Как вы видели, да? Да, что никакой камень не может остановить рост дерева. Потом мы идем вниз, собирали землянику, и в это время я увидела тень орла. Посмотрела, орел летит и вот так вот смотрит. Я говорю: мама, аркара, кетте болса да куш кесе, жерде даны хамарес. И эти изречения в песнях, да, слышатся? Да, как-то вот, ну, когда выходишь на природу, когда ты ходишь по родной земле, мне кажется, у каждого человека получается вдохновение. Вот смеешься, хочется петь, желание петь или что. Ну, у меня, Аллахка шукурлар болсун, ну, в наследстве все веселые, все поющие, танцующие, все такие открытые. Вот. Siz Maksarat'ta bizni bir kuvandırırız, bir iki kesizinin arında başkalandaydı. Ну, не атайта. Cırlap. Kayın terekni sun içeme, men çat başında kök sırtta. Seni saklayma, sensiz kanmayma, bir geday içeyik olsun da. Okuğandı deyle, oy жазғанды deyle, koluna vuruçka yalğana. Kesimden başlaptan alata birlik mi? Katıllı kişiге barğana. Siyeme dedin, küyeme dedin, aytkanın barı yötürük. Sirat köpürden kalaya yeterse, meni günahımı keltürür. İnar ayteyse koymaysam hadi, inardan seyrejüvü. Ay menen aketip masenge barat, inarını yejüvnü közüvü. Sağ olun. Maşallah. Настроение bizni költürdü Üzbek, sağ olun. Köylü bizim. Ayt sen de. Cırayt. Любой ну ne için ayt? Allah eski Cırlanı bilmeysin değilse. Canı cırlanı, caş cırlanı ayt. Kesini cırla. Bir kuplet bolsa da hayda. Zaman ketip barat. Английче жырла, орусча жырла. Не үшін әні жырла, yıksa sen? Можно и по-английски. В гостях... Не тохта? В гостях у поэтессы. Ну, тохта в гостях у поэтессы. У поэтессы, у писателя. Абидат Нанакшивны. Молодая певица. Я не буду сейчас петь. Тоқта, енді все туши. Туши свет. Қара, задаешь вопрос, айтайым. Самый джирлап, самый тепсеп, самый блайнеме я отдала себя школе. Школьные годы мои, и после пединститут, и после института работа в школе. Я бы не сказала, что я не пою или что-то не делала. Я всегда пела, я всегда танцевала, я всегда всех, кто вокруг меня, всех привлекала, обучала и так далее. Вы очень красиво поете. Но, как говорится, на сцену вот так, как певица, не выходила.
Но я застолье. Очень жаль. Застолье я никогда не пропускаю. Обязательно, Накшина. Давайте еще одну Очень песню красивый споем. голос. Молодым в пример. Я вас поддержу. Любую песню, хоть на русском, хоть на карачаевском. Я вас поддержу. Құрт құмырсқада шығады ұясынан, маллада шығала баулада. Мені жүрегіме жылытмаған жай күн, бұзыланы ерітет тауладан. Екі ауруда жүрегіме ялып, екі қиылық сынайма. Суста қалада, ақтармалада, нанымы ізлеп та қарайма. Меңе дармана табылыр мы теңле, жеріне жетті қатын қазғаңа. Өлмесем мен да ұнытмас едім, наныма қапарда жазғаңа. Жатқан палатамы терезелері, кечеде күнде жылтырайт. Қорқмай диктантта жазушы қолым, дарман шайқашықла қалтырайт. Екі ауруда жүрегіме ялып, екі қиылық сынайма. Суста қалада, ақтармалада, нанымы ізлеп та қарайма. Кече түшімде нанымы көреме, жеңіл тай шайып кетеді. Сүйген жүрегім қаты аура, ызынан ызларға сүйеді. Инар айттым да тыңладығыз теңле, инардан сейірда ежүбі. Ай сізге салам Кавказ тауладан, байдымат етсін да ежүбі. Мене жетіп ми қалды? Қарсы ұсмасағыз, сөз айтырып білме. Екіңіз бірге қарсы ұрығыз. Байдыматқа кешкен есе. Мен не зат айтырықына, сау болығыз, гитче келіп қонақбайлық етіп, қонаққа келіп, кесінен ұлыға, тамадаға, ақылмаңа, сый бергеніне, жаш жырчы, Көчияланы Мадина сый бергенді, Аллах разы болсын бұл айру әдетіні тұтқанына. Қонақлаға сый беріп, тепсі құрап, сыйлап, аны ызынан да жырлабла ашырған Абидат егечімізге де Аллах ұлы саулық берсін. Тұтқан ішіңнен қуан Абидат егечіміз. Жаңы жыл жаңы башланғанды, Аллах оғырбла келсін Қарачай малқар милетке. Қар бір арбаз жарысын, жылтырасын, қуансылла, сабиле көп тусылла, рахатлық болсын, бір-бірімізні біліп, бір-бірімізге даған болып жашар, жылларыбыз, өмірлеріміз көп болсын. Бір келей жанларым, бек сау болыңыз.